Kani gadega Pati CTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni. Chief Executive Member Joka Khasi Hills Autonomous District Council uba HS Sula ulai tu bashan ke KHDC kansel yikendo yo sembot menteri rangba kejela uba Preston Tensong halor ke jingken tho ju yo CM ke KHDC baula rai kerke ban omai NOC ban chinai ke surok Tulen na South West Khasi Hills District habaikan markinong pathai kubor uba HS Sula ula penchai ba ke KHDC kampatla ban ai NOC ban chinai ke ni ke surok kadai halor kanong rem bagi dangdon kipat ba kipa persya nalor kane ulo angro balada ke sarkar kadon jing temu sisa banwan ra ya ke roy kapar hakani kathan batro ban amdan ke jing temu banti ya uranium nakalang ke isi jong ke HDC kan seperkat daki wai pat kilat kelinti rai jungi hakatusni kamde bangi ai ke diga final kamde kalong hadin mangila yo ya ke jing tho na hi no MLA ban na hi bat ke jing tho na ke sarkaru man ayah ke NOC dia nama kumma ka dis council kala experience hagi snem givel adep ka por jong si emrim du kala jaga tu ka mo crime huni po office tingi haban long busiar ba halo ka dia benta tingi ngisko mangim dei ban bypass gitu di NGO bi persya ti khamtam ba ka council kala rai de resolution maka isi kan nomla ban shimentai ti ngi khotlang yaki pada khamat tu meeting hi kita don ke sakatu ni memiliki SU bat nak itu di liwah di bidang persiapan ai NOC nomor ba kampat syai bah tu sngi ikut kisla kampat poilut nang te bala wengi tu mau thaba bala akan diliti kan nyai bejtai bat ba la ikut yo tu jin ai uranium di nomor 4 syai tengi gidang yang helo kan ngrim mangi nomor 4 ai ke NOC tenri adin mangilai itu statement mene jong o deputy chief minister ba government kalong interest tu kata-kata bahkan pendep ya kini ke development ini bat bah kala air go deputy chief minister ong ba ula prisai ba unum ai jisha banti ya ke uranium dikata kala wanda ke wipat ke dur mentah bila kala clear ba government kanum IT yang di uranium bat bakini ka surok ke bakile mentah kamli syukum balong mensyaban facilitate na benta banti uranium te kamut ka mengina kalian joki isi gila man syong man perkhat biaya ta namun ina ban ni kendu ya deputy chief minister bangin seyo hida ka jing tho ba mun ka state government kam don chum ka ta ka jing tu ban facilitate ya ka jing ti uranium tina benta ka government kala shimi ka ta ka stan kemun ngila laj mengina ka district council